Sekulungiselelwa lihlolo lamatikuletjeni bafundzi labasuka etikolweni letehlukene bahlangene kulendzawo. Kwendiwe tikhungo letilikhulu lamabili kuso sonke lesifundza, kanti ke titawuhlalisa abantwana labatinkulungwane letingemashumi lamabili nambili. I am the only learner who is doing grade 12. So my whole family is focusing on me to improve the situation at home. It has helped us to learn things that we didn't really capture in class, and we seem to be capturing a lot with the teachers that they've hired. I've been challenging with mathematical literacy and consumer studies, and then the teachers helped me because I asked some of the things that I didn't understand. Litiko letemfundvo Lesifundza lithi le mali lesetshenziswe kulelihlelo isebente ngendlela lefanele. Money that we've allocated is 28 million, and it includes the winter classes and the spring classes. We think that is adequate so as we can be able to prepare these learners. Lesifundza sinelithemba lekutfola 83% nakuta ezingeni lekuphasa kubantwana bamatikuletjeni kulomnyaka. Letifundvo taloluhlobo tiphela ngaleSihlanu.